Amazina yanje nitwa Nyamazahabu Chantal, papa ni Rugazura Hosea. Muri uyu mwanya nagiraga ngo mbagezeho ubuhamya bw'inzira y'umusaraba twanyuzemo mu 1996 ku bwicanyi bwakorewe abanyabibogobogo. Twari dutuye mu Muhana nk'uko mwese mubizi. Bigeze ku itariki 18 Muhana wacu uraterwa. Muri ico gitondo njewe nari najanye n'abandi bagenzi banje, hari harimwo abatoya ndetse n'abakuru, tuja mu nkwi. Ariko nanone wari umunsi w'amasengesho ndetse vyari umwihariko kuko abantu bose bagombaga kwirirwa mu masengesho batariye. Twe twazindutse kare kugira ngo tuze wenda kuja gusenga twavuye mu nkwi. Nari nkiri muto ariko narabikoraga kubera ko mu muco wacu murabizi ko ariko vyagendaga. Twagiye mu nkwi rero twerekeza aho ikiraro c'abanyarubunga cabaga. Mu vy'ukuri amakaritiye ntabwo nkiyibuka cyane cyangwa amazina y'ahantu, ariko ni muri biriya bice twari turimo. Tuhageze hari hakiri kare, twari tutaragwiza inkwi, tuza kubona abasirikare benshi cyane, umusozi wose wuzuye abasirikare ku murambi. Tubona ko ibintu vyahindutse, twahise dutaha. Ariko kubera ko ico gihe nari nkiri muto ntabwo nibuka abo twari turi kumwe, ariko nari mpari. Twaratashe twihuta, tugeze mu rugo nasanze abo mu rugo bose bagiye mu ikanisa. Ubwo nasanze mu nzu harimwo amata mu nkongoro. Nagotomeye ya mata, ndangije ndazamuka nja mu rusengero. Ntihamaze umwanya abasirikare bahise bagera mu Muhana barawuzura. Ko nyine muravyumva, twebwe abenshi twari turi mu ikanisa. Turangije baraza bagota ikanisa. Ubwo urumva amasengesho ntiyabaye akiba. Barashakuje nyine rwa rusaku rwabo abasirikare b'abakongomani muzi, ababembe bari buzuye Umuhana. Batangira nyine gusakuza, ariko ntibashotse basohora abantu. Twarimazemo umwanya utari muto. Bigeze nko mu masaa 7 bafata abagabo bose barabasohora. Abazi ririya kanisa ry'iwacu babasohoreye muri uriya muryango wo kwa Gapita, barabasohora barabajana. Ubwo twe twari turi mu rusengero, abana bato batangira kurira, habaho urusaku. Byari bimaze kugera nko mu masaa 9. Baravuga abo basirikare bari bari ku madirisha ku ikanisa, baravuga ngo abavyeyi nibasohoke baje kugaburira abana. Ubwo twese twarasohotse turagenda. Abamanuka twaramanukaga kuko iwacu murahazi kwari ukumanuka uvuye ku ikanisa. Mu by'ukuri kubera ko twari dutuye nyine kuriya Muhazi abaja hakurya ku Kijiji, abantu bose bari bageze, abambere basohotse mbere bari bageze byibuze kwa Yona bigira umwami. Bishoboka ko abasirikare bari bari hakurya ku Kijiji kuko niho bari benshi, naho wenda bari bagize icicaro cyabo. Bagize ngo abantu wenda baracitse. Ubwo twebwe twari tumaze kwinjira mu nzu, ariko dusanga inzu yose basahuye, ibintu byose batwaye. Tukiri muri aho tugitekereza ibyabaye, bahise barasa abari hakurya
bararashe, ubwo barashe abantu bose twarahunze dukwira imishwaro, ndibuka ntawari kujana n'undi. Ico gihe jewe naramanutse manukana na basaza banje babiri, Mutabarakare na Ndabunguye, tumanuka hepfo y'iwacu hari agashanga, murakabona agashanga kamanuka, urumva kabaga munsi yo kwabangira umukiza, ari naho munsi y'iwacu no munsi yo kwa Diadoni no munsi yo kwa Banyamanyana. Noneho kakaba kandi no munsi yo kwa ba Pastor Zaburoni, urumva kari gahuriye munsi y'amazu y'iwacu. Niho twe twasohotse twiruka, twavuye mu nzu tumanuka aho mu gashanga, abariho twicara. Iruhande rwacu twahahuriye na Nyanziza wa Matsinda ndetse na nyina wa Nyanziza. Turicara tuhamara umwanya, urumva abantu bari hariya, ubureba umuhana, nkaho ubureba umuhana wose, ubureba hakujya ku Kijiji kwa Bazebedayo, ubuhaye ureba hano haruguru kwa Bangendahayo no kwa Banyabikari n'iwacu. Activite zose zaberaga mu muhana hano hafi twarazibonaga kubera ko twari twicaye, kandi murabona ko gashanga katari karimwe ibyatsi birebire. Turahicara tumara umwanya, bigeze nko mu masaa 12 abasirikare bamaze kurya simbizi, baza kudutwara, baza mu gishanga nyine gushaka abantu bihishe. Tibanakoresheje imbaraga nyinshi, bahagaze haruguru barahamagara ngo abantu bose bari mu gishanga nimuzamuke. Twahagurutse aho twari turi n'abo basaza banje na mukecuru nyina wa Matsinda na Nyanziza, turazamuka, baradushorera turazamuka, dusanga abandi bakuye mu ikanisa babajana mu mazu. Abagore bari mu nzu yo kwa Simoni, abandi bakaba mu nzu yo kwa Bangendahayo, ndetse abandi bari kwa Nyamubeza. Noneho abagabo bari bababoheye haruguru kwa Yakobo no kwa se wa mbese kwa Ntaziganya. Twabaye aho ngaho, inzara, inyota, kubyigana, abana bararaga barira, abandi bakirirwa barira. Ni ukuvuga ngo bwaracaga mu gitondo abagore bakadusohora hanze, ariko abagabo bo bari bafunze. Turahaba kuwa 4, kuwa 5, bigeze kuwa 5 abasirikare bashatse kugira urugomo rwo gufata abana b'abakobwa ku ngufu cyangwa se abagore bakiri bato. Biba ngombwa ko bamwe batangira guhunga. Icyo gihe mu bahunze harimo uriya mukuru wanje witwa Nyabera, yajanye n'abandi wenda ntavuze. Baragenda bagiye kuvoma kuri Kamufreji, barangije barambuka ntibagaruka, baja mu Magaja. Ngo twarasibye kuwa 5, uwo munsi kuwa 5 bamanura abagabo 5, 3 bagenda bikoreye imizigo ibyo bapiye, abandi 2 bashoreza inka. Muri abo 2 bashoreye inka harimo papa na se wa Nkumbutsa Rushurukanya. Baragenda bamanura inka baja Baraka, ubwo hari kuwa 5. Noneho natwe turara aho ngaho iwacu. Kuwa 6 baratubwira ngo baratumanura. Mu by'ukuri byari ibintu bigoye, byari ibintu bikomeye. Abagabo bandi bari basigaye bari babakuyemo inkweto, ni iyicarubozo mu by'ukuri abantu b'iwacu bakorewe. Bibaze kuva mu Bibogobogo ukaja Baraka n'ibirenge nta nkweto. Turagenda ku murongo, batujyaga ku murongo. Abasirikare mu by'ukuri ntibari benshi, ariko nanone nyine bari badushoreye, bariko bagenda nyine batugenda ku ruhande. Abantu bose turamanuka duha iriya nzira ija Ikabera, turagenda twambutse Mucinji. Hari akayira twakase ibumoso, abakuru murahazi.
aho kumanuka ibumoso uje Kabera, twe twakase iburyo tumanuka ija Baraka. Turagenda twageze Baraka mu mugoroba, akajoro kari gatangiye gufata, bagerageza kudushira mu nzu biranga kuko twari benshi, twese baradusohora badusuka mu mwembe, muri iriya myembe y'Ibaraka. Turaharara, ababembe baraye bakomera, abagizi ba nabi nyine baza gushinyagura. Ubwo hari kuwa gatandatu, tukiri aho papa ubwo bamanukanye inka kuwa gatanu nijoro, inka iratoroka isubira ruguru. Isubiye ruguru baravuga ngo abantu baje bashoreye inka basubireyo baje kuzana iyo nka yatorotse yasubiye ruguru. Ubwo papa na Sankumbutsa barongera babasubiza ruguru. Mu kumanuka rero twebwe kuwa gatandatu twarahushanye, twamanutse tunyuze inzira y'Ikabera, ibo bazamuka banyuze inzira yo ku Gipimo. Ubwo tuba turahushanywe, ibo baraza baja mu muhana, basanga nyine umuhana abantu bose bagiye, binginga abasirikare mureke twebwe tugende, turahazi Baraka. Abasirikare barabangira ati mureke kugenda, tuzabajana mwese ku wa mbere, kuko bari bagiye bazana n'abandi bagiye bafata nyine babarunda mu nzu, barababwira ngo bazabazana ku wa mbere. Ubwo tugeze Baraka papa turamubura, batubwira ko bamujanye aho ngaho. Rero Baraka twaraharaye mu gitondo, abantu bari bafite inzara, abantu bari bafite inyota, ariko nyine twari mu rupfu. Haza imodoka ya gisirikare, baravuga ngo batujane kundi twari tuzi iyo batujana, ngo batujanye mu Rwanda. Baravuga ngo nihaza baza batora abantu 50 baja muri iyo modoka. Ubwo abantu mu bo batoye rero baja mu modoka na famiye yacu yari irimwo. Noneho twari turi kumwe na data wacu witwa Kigogoro, nibwo yari akihimukira vuba, ariko kubera ko abasirikare baraje baramwirasira, baramukubita cyane akiri hasi. Noneho asa n'uganiriyeho gato na mama, aramubwira ati rero nje iyi modoka sinayijamwo, abasirikare banyirasiye ntabwo nogerayo, none wowe genda. Twari turi kumwe na papa ubyara kaka ubyara papa, aramubwira ati wowe jyana mukecuru n'abana, twebwe turaza mu modoka ikurikiyeho. Ubwo bari ko bakubitwa, abantu bagakubitwa hejuru, abandi bagakubitwa hasi, ku buryo aho ngaho imiryango imwe yarahatandukaniye. Urugero nka Mzee Garasiyana yuriranye n'abana 3, umugore hasi nawe asigarana n'abana 3, kubera ukuntu abantu bari ko bakubitwa. Hejuru warakubitwaga ico kimodoka uriyemo, no hasi abasirikare bari gukubita bavugaga ngo ari abasirikare bavuye ku ikosi. Nuko tubasha kujyamo rero umuryango wa papa, twinjira muri iyo modoka, baratujana. Hagiyemo abantu bake rwose batageze 25. Muri bo twajanye n'umugabo witwa Garasiyana, tujana n'umugabo witwa Kabuye, tujana na Gapita niba nibuka. Nuko tugeze mu Gweba, tawari kumenya ukuntu barimo barakomandinga, baravuga ngo nidusigaraho. Ibo imodoka yari ikomeje, yari igiye kwa Mbogo. Tugeze mu Gweba badusigaho, tuhasanga bene wacu bari bavuye mu Magaja, no mu muhana wa Magaja ndetse n'umuhana wa Bivumu, bari nabo bamanutse bari mu Gweba. Ubwo turahabana. Aho hantu twahamaze icyumweru, tuhaba mu buzima bubi, nta byo kurya. Mu by'ukuri ababembe bagendaga, twiriranwaga mu muhana, haba nimugoroba bakaja kurara mu gihuru, tukarara mu muhana twenyine. Inzu twebwe badushizemo abantu bari bavuye mu Bogohogo yari iri haruguru y'umuhana, yari iri ruguru. Murabona abantu bazi uriya muhana, hari kwibarabara, hakaba n'amazu yari ari ruguru, wenda kwegera ishamba uzamuka. Twebwe iyo nzu bari badushizemo n'inzu yo haruguru. Abanyabivumu n'abanyamagaja bari ku mazu yari ari kwibarabara.
nuko turahabaye nta byo kurya ntaki, niko ababembe badushinyagurira, niko badutuka, mbese namwe ubuzima bwaho murabwumva mu Mushasha ahantu tutazi. Nuko turahaba, imodoka yarahindaga tukaja kureba nimba ari abacu bavuye mu Baraka, tugasanga sibo. Tuhamara icyumweru, twahageze ku cyumweru tubahadukura ku wa gatandatu. Bigeze ku wa gatanu habaye ikintu kidasanzwe, haje ngo umusirikare aza mu rukerera rwo ku wa gatanu arasa abantu. Urumva yahingukiye ku bari abanyabivumu n'abanyamagaja, arabarasa, yishemwe abantu barenga 40, abandi barakomereka. Ubwo mu gitondo kare yamaze kurasa, nyine hari nko mu masaha 9 gutya saa 10, amasasa amaze guhagarara, mu masaha 11 twumva baraje baradukomangiye, inzu twari turimo twese baradusohora, batumanura aho ngaho ku muhanda, aho hari nyine abanyamagaja n'abanyabivumu. Ni ukuri bene wacu bari bapfuye bamwe, imirambo twayisanze aho, abandi bakomeretse bikabije. Ndibuka hari mukuru wanje umwa data wacu wari ushatswe mu bivumu, bari bamurashe nabi, birashoboka ko bari barashe nk'amaguru, n'akana kiwe gato yari akikiye, yonsaga, kari akana k'imyaka 2 cyangwa 3, nawe bamurashe gutya mu kuboko. Noneho batangiraga kuvuga nyine ngo batujane. Turibaza se aba bakomeretse biragenda gute? Abakomeretse baravuga ngo barabasiga aho ngaho, barabavuga ngo ibo baraza n'imodoka, ntabwo bagenda mu mazi, ngo igikomere cy'urusasu ntabwo kiza gihura n'amazi. Ubwo twabasize aho, muri abo n'uwo mukuru wanje yasigaye aho ngaho, baje kubica, kandi amakuru twamenye nuko ngo babishe nabi. Murambabarira. Barangije bazana ibote badushiramo, twari benshi mu by'ukuri, ariko nyine kwari ugutsindagira. Turagenda, ubwo badushizemo mu gitondo ku wa gatandatu. Abantu bahazi, hari iwacu muzi intera iri hagati yo mu Rweba no kwa Mbogo, kuko niho bari batujanye, hari hafi, ntabwo twari kumara umwanya tutaragerayo mu mazi, ariko badushize mu bato mu gitondo, twirigwamwo, turaramo. Byageze wenda nko mu masaha 3 z'ijoro, nubwo kugereranya nubwo umuntu atari afite isaha, ariko byageze nko mu masaha 3 z'ijoro, badusiga mu mazi, baragenda. Baje kutugarukaho nko mu masaha 9, saa 8, saa 9, cyangwa reka dufate saa 8. Bafata bwa bwato, ko twari hafi, nuko wenda nubwo twe tutahazi, bafata bwa bwato barabuzana, babushira ku nkombe, twese badukuramo badushira ku mucanga. Bafata abagabo twari turi kumwe, murumva ko ari abavuye iwacu mu Bibogobogo, dusanga n'abagabo benshi, abanyabivumu n'abanyamagaja bari babaye abagabo benshi. Noneho barabafata, aho ku musenyi babakuramo amashati bari bambaye bose, barangije bakabafata amaboko bakayazirikira inyuma, hanyuma bakabicaza ku ibote, ku mukugiro w'ibote, babashiramwo. Bakoze nk'inshuro 2 cyangwa 3, bakabajana. Icyo gihe hari ukwezi kwinshi, ndetse n'amato muri Tanganyika yari kwaroba, ku buryo ubwato twari ko tukibubona, tukabona buragarutse, bakatubwira ngo babagejeje i Buvira. Bakatubwira ngo babagejeje Buvira, ariko abantu bakuru bari barimwo
bari kubabona ko abantu bapfuye bahaye babata mu mazi. Babikora gutyo nk'inshuro 3 barangije. Abagabo bari barangiye, ndibuka hari umukobwa umwe wo mu bivumu ndagira ngo witwa Nyamberwa, yari ari kumwe na se, niba se yitwa Muhanda, niba ni nk'uko nguko. Yararize cyane aravuga ngo ntabishobora kwemera nawe nibamujane nibamukurikize se, ariko byabaye iby'ubusa. Abandimwe, urupfu twakorewe rwari rufatanyije n'abantu benshi cyangwa se n'amahanga menshi. Harimo interahamwe zari zivuye mu Rwanda, harimo abarundi, abo ndagira ngo bita ingabo ya Nyangoma. Mu by'ukuri tugeze aho ngaho muri iryo joro, tugeze kwa Mbogo, twahasanze umwarimu wigishaga iwacu witwaga John, niba baramwitaga John Doweya, niba atari John. Yabaga kwa mwarimu Aroni. Uwo muntu nawe twamusanze mu gitero, urumva twabonaga wenda abo tuzi tukagira ngo nibo bari budukize, ariko mu by'ukuri bari abanzi bacu kandi batwabanye igihe kinini batuneka, bari batuzi. Akantu ntazibagirwa, uwo mugabo twamusanze mu gitero cyari kiri kwa Mbogo. Mu bishe abagabo baguye mu mazi bari bahari, cyangwa se abo ngabo twarahabasanze. Buracya rero, ubwo ngubwo muri urwo rukerera baradufashe batujana mu nzu yari iri aho ngaho mu kwa Mbogo, ariko nyine bwari bukeye, sinovuga ngo twararyamye. Barangije gukora ibyo bakora, baraza baradutwara, baturiza nanone muri ya bote, itujana i Buvira. Turagenda, tukiri aho muri iyo nzu, ndibuka hari umubyeyi umwe, nimba ari umunyamagaja nimba ari umunyabivumu sinabimenye, yari afite umwana mutoya, umwana arapfa. Umwana apfira muri iyo nzu, nta nubwo bigeze basohoka wenda nyina ngo aje kumushingura. Bahamagaye insoresore z'ababembe, ziraza ziramutwara, baragenda baja kumusakiza. Mbona ko ari ukumusakiza. Turangije baradutwara, tugera Uvira. Twarahiriwe cyangwa se twahamaze umwanya munini, hariya aho bita ku Iporo. Tumara mu bwato cyangwa se muri bato umwanya munini cyane mu mazi mabi. Nza mbibuka hari ahantu habi hateye ubwoba, ni ahantu amato ngo ahagarara, n'ubundi hari amato menshi cyangwa se amabote menshi. Abariho tumara umwanya munini, turahatinda. Twageze Uvira nko mu masaa 6, turahirirwa. Baje kuhadukura hafi mu masaa 11 z'umugoroba. Habanjije kuza umuzungu, baratubwira ngo ni Croix Rouge, batuzanira amazi yo mu mabido turamwa, kuko twari tumeze nabi. Twariko mureba amazi ya hariya hantu ni mabi, mu mabato, imyanda bakuye mu mabato. Twariko twigizayo umwanda, ukigizayo umwanda ukadaha amazi ukayanywa. Haza ngo umuzungu atuzanira amazi mu majerekani turamwa, batuzanira n'amabiswi z'amafu nazo baraduha. Twari tunabizi, twari tubimenyera, ariko kubera inzara bahereza abana turarya. Turangije habaye ku mugoroba mu masaa 11, bazana imodoka y'ikamyo baratuzamura. Kwari ukutuzamura, twari tumeze nk'abantu bari mu kuzimu, kubera hariya ni mu kuzimu. Barinze kuzana ingazi
tukagenda twuririraho kubera ko hari ahantu nyine batunganyirije guhagarara amato. Turazamuka tuja muri iyo modoka, baratujana baturaza ahantu, baratubwiye ngo ni ku Bwegera, badushira mu nzu. Yari inzu rwose imeze nabi, imbi, tuyisanga harimwo amaraso menshi. Wariko wicara ukahagurukana ikibambara cy'amaraso, harimo ubutitiri. Tekereza ko ubutitiri mubuzi, harimo ubutitiri bwinshi. Ubwo nta yandi mahitamo twari dufite, turaharara. Ariko baje kutubwira ngo ko ariyo nzu biciyemwo abagabo b'Ibuvira. Turaharara muri iyo nzu, ariko nyine dufite hari ubwoba. Abasirikari baraye ku muryango ku buryo bariko baguherekeza aho hantu hari interahamwe nyinshi, bariko baguherekeza kuri toilette bakongera bakakugarura mu nzu. Turaharara, buce mu gitondo barongera na ya modoka twajemwo yarayaho, barongera bafata ya modoka bayitutekeramo, baratujana batugeza mu Bugarama, mu Kamanyura, ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda. Tugeze mu Kamanyura, urumva i Rwanda imvugo yari ukuvuga ngo umuji wanyu i Rwanda ntitwari tuhazi. Wari kuterera ijisho ukareba imisozi miremire ihaye ifatana n'ijuru, ukaza ugira ngo none ni mu Rwanda. Kumbe mu Rwanda ari aho hakurya y'amazi. Ubwo baradufashe abana bato badushira mu mwembe wari ibumoso, akazu basakiragamwo abantu, cyangwa se abagore bose babashira kuri ako kazu, abana bose babarunda mu mwembe. Ubwo baragiye, mama niwe basatse mbere, tubona asohotse nta bitenge yambaye. Ibitenge yari afite byose babimwatse. Bari bambaye utujipo tw'imbere, wenda nako hejuru akaribaya. Araza, umuntu bari kwamara kumusaka, akaza agafata abana biwe bakamubwira ngo nagenda aje mu Rwanda. Mama barangije kumusaka, araza aratubwira ngo duhaguruke tugende. Ico gihe mama yari afite twari 5. Noneho ndibuka turamubaza, sema twamari twebwe dupfa mbere, waretse abandi bakaza kuhayibona? Twari kutubona hakurya ya Rusizi hahagaze abasirikare, urumva bari inkotanyi, ariko tukabona baratwica kubera position bari bafite. Turavuga ati bariya bo ntituri bubakire. Twari ko tugera aho tugeze, twamenyerana n'abakatanyama baho, tukabona ntaco bakidutwaye, ariko ab'imbere tukabona bafite umujinya. None rero position y'inkotanyi batanyiganyega, turavuga ati bariya bo baratwica. Tubwira mama ati waretse abandi bakambuka mbere. Mama aratubwira ngo ntawuzi upfa mbere nta n'uzi upfa nyuma, nimuze tugende. Aradufata, urumva twese twari ko dukururana, turagenda tugera kuri Rusizi. Tugeze kuri Rusizi, abasirikare nta rindi jambo bari kubavuga, baravugaga gusa ngo nimwihangane. Ntabwo twari duherutse kumva abantu tuvuga ururimi rumwe. Abagore batangiye kurira, ikiborogo kiraba, bavuza induru. Baravugaga ngo dusigaye mu isi twenyine, abandi baragiye. Twasanze aho ngaho abasirikare bari bafite udutenge, uduce tw'udutenge, mbese agapande kamwe, urupande rumwe, bari bafite impande. Umugore yambuka bakamujugunyira urupande, bakamubwira ngo ihangane, mwihangane. Iruhande aho hari robine y'amazi, tunywa amazi, twari twaguye umwuma, tunywa amazi. Hari n'amamodoka nyine ya gisirikare, ariya amakamyo yabo. Twamaraga kunywa amazi bakatwuriza mu ikamyo, baratujana twese, badutekera mu makamyo. Niho ntago twagiye dutekeranye cyane, ko imodoka ntago zari nke.
badushyira muri ya kamyo baradutwara batugeza mu Bugarama mu nkambi, aho inkambi bari baduteguriye. Inkambi twayibayemo kubera ibiryo tutamenyereye, ubuzima tutamenyereye. Aho ngaho abantu baraharwariye. Ndibuka kaka ubyara papa we yarahapfiriye, yarwaye inzoka, biba bibi cyane. Baduha ubuvuzi nyine butari bufashije cyane, ariko tugira Imana tubona turaharokotse. Twahamaze hafi nk'iminsi nk'ine cyangwa 5, twebwe famiye yacu. Famiye baza kudutwara, baje kudutwara mu nkambi, baje kudukura mu nkambi. Inkambi iranga ngo ntabwo bari budutange, ngo nibajye gusaba uruhushya i Kigali. Hari haje nk'abagabo 3, abandi baravuga se turongera dusubire i Kigali, tuzagaruke turabigenza gute? Naho ubwo hari umusirikare mwene wacu witwaga Byicaza, bari bari mu ushaka kwambuka nyine ngo baje i ruguru. Aravuga ati njewe reka ndabibafashamo, ndabiba. Ndaza kubiba. Baraza ku mugoroba baganira na mama nyine nk'abantu baje gusura babo bari mu nkambi, baraganira. Baravuga ati mu saa 6 z'ijoro mube hafi, na kimwe muri busohokane, turaza kubatwara. Baraza, baciye muri senyenge zari zigose ikigo, baraza baratubyutsa, baducisha muri iyo senyenge, baratujyana badushyira mu nzu yari iri inyuma y'inkambi, baraduhisha. Bukeye mu gitondo inkambi irabimenya ko batwibye, baraza gusaka. Noneho uwo musirikare abwira ba mukecuru ati mwebwe mwicare muri saro. Hari uwundi mugore mwene wacu b'Abanyabuvira, nawe twamusanze muri iyo nkambi, umugabo umwe ngo ni Mutima. Barababwira ati mwebwe mwicare, ariko abana bagende mu cyumba, mwese mwihishe munsi y'ibitanda. Noneho nibamara kugenda turabatwara. Turagenda tuja munsi y'ibitanda twese. Yari inzu ubona imeze nka maison de passage. Noneho ba mama bibo baguma muri saro. Abaje rero gutwara abantu, baje gushaka abantu bacitse, babasanga muri saro. Baravuga ati naba, binjira mu byumba byose aho twari turi, bagasanga ntiturimo, kumbe turi munsi y'ibitanda. Tubayaho, ba mama barabatwara babajana mu nkambi, babasubiza mu nkambi. Ubwo yari afite umwana akikiye, uwo mama nawe afite uwo akikiye, mama we yari anakuriwe. Arangije baragenda, twebwe hamaze gucya baradufata, baratuzana, batujana Kamembe. Shimira by'umwihariko umuryango wa Pasiteri Zaburoni, baradufashije, baratwakiriye muri ibyo bibazo bigoye twari turimo. Tumaze kugera Kamembe, umva nta muryango twari tuhafite. Bene wacu abo bari baje kudutwara, na cyane ntitwari tunabazi, baradufashe batujana i Gihundwe ku bitaro, barahadusiga. Sinzi aho bagiye, cyangwa se wenda bari bagiye kudushakira uburyo bwo kudutwara. Twirirwa ku bitaro nta cyerekezo. Bavandimwe, icyo gihe twari dusa nabi, abantu badaheruka koga, abantu badaheruka kumesa, abantu badaheruka gusokoza imisatsi. Hari umudamu umwe waje adusanga adusanga aho twari twicaye, arangije aradufata, aratwogosha imisatsi. Bigeze ku mugoroba nko mu ma saa 11 tubona kwa Pasiteri Zaburoni baraje. Icyo gihe umuntu waje kudufata ni Marihemu Mbonimpaye. Urumva iwe twari tumuzi, twari tumuherutse.
murambabarira niwe twari tumuherutse twamuguyemo ubwoba twararize araduhumuriza batujana mu rugo baratwuhagira baratugaburira twaherukaga ibiryo urumva twageze mu nkambi tuhasanga ubuzima bugoye bategaga amavuta akatunanira tuhageze barahendahenda bazana ibyo kurya byo tumenyereye bimwe bikatunanira kubera nyine kumara igihe abantu batarya batuza badushakira amata turanywa baduha aho turara nyine twumva ko twageze mu bantu bikeye mu gitondo abo badata wacu baraza baratujana tuja mu mujyi cyangwa se muri gare icyo gihe tuhahurira na ba mama naho dusubiye inyuma ba mama bamaze gusubira mu nkambi uwo munsi perezida yari buze gusura inkambi aje gusura inkambi nabo basubira mu nkambi ariko mu gihe cya gihe bari mu birori byo kwakira perezida nabo barongera barabacikisha barasohoka ibo baraza bahita burira imodoka irabazana ibageza Kamembe bwari bukeye byageze ku mugoroba twe twaraye Kamembe tubasanga mu mujyi wa Kamembe ariko twebwe n'ubundi bari bagiye kutwuriza imodoka batujana i Kigali ubwo twabasize aho ngaho bararaho twebwe tuzi Kigali ariko bwarakeye nabo baraza mu magambo make rero nubwo buhamya cyangwa se nibyo nibuka byo nabonye nibyo nibuka twabayemo ariko ntabwo byari bigoye subiye inyuma gato ku bantu b'iwacu turi mu Gweba hazaga hagira wenda nk'umugira neza abantu bose ntibazaba babi ukabona umubembe barazanye umutsima injanga za njanga nyine namwe batetse ukuntu gutogosa gusa gushira mu mazi hakaba umuntu wari ushinzwe protokole y'abana yari muzehe Gapita akabanza agafata za njanga akaziharura akagenda zitugabanya yarangiza twese akatwicaza tukicara ku ruziga twari abana batari bake tukicara ku ruziga akabwira umwana umwe kugira ngo ntidusahuranwe cyangwa se kugira ngo bamwe ntibarye abandi barye akavuga ngo wowe mana agatangira ku wa mbere nimba twari abana bagera muri 20 agatangira ku wa mbere akavuga ngo manyura ukamanyura na mugenzi wawe akamanyura bakongera bakazakugarukaho mwese mumaze kumanyura niba umutsima ushize manyuye rimwe ubwo twese tukaba twese dutoye tugatamira rimwe niba bazanye munini tugatamira tukamanyura kabiri uko nuko ariko aradusaranganya ku buryo niba twariye twese kubera uriya musaza reka nongere mbabwire ikindi kintu cyatubayeho cyangwa se kibabaje abagabo bamaze kubata mu mazi twabonaga nyine bose ko bapfuye ariko haje koga umusore umwe ni umunyabivumu aroga arahuruka ku nkombe bwari bukeye aho yahurukiye ahasanga ababembe aho yogorokeye nyine yahasanze ababembe baramufata ntabukirira abantu bari bafite ntaho gukirira abantu bari bafite baramufata bamunyuza aho ngaho imbere y'inzu twari turimo baravuga ngo bagiye kumwica kwa kundi Pawulo yakize
ikigwa bahungiyeho baravuga ngo yakize urw'amazi, ariko iyi nzoka ntabwo ari buyikire. wowe nawe niko byamugendekeye, baravuze ngo yanze kwicwa n'amazi, ngo ariko bagiye kumwica urupfu rubi. abo baticishije umuriro babicishije amabuye, abandi babicishije inkoni. ntabwo bwari ubuzima bworoshye. Imana rero ababyeyi bacu ikomeze batuze aheza, kandi turabizi neza yuko aho bagiye ni heza, kandi tuzabasanga. Bene data, kuguma kuvuga aya mateka ariko abacu tutazababona niko gahinda gakomeye. duharanire cyangwa se dukore neza kugira ngo abacu twabuze, abacu bagiye tubakeneye, abacu bagiye tureba, abacu bagiye twebwe twasigaye nta ruhare twagize, buri wese ntacyo yakoze kugira ngo asigare, ahubwo ni imbabazi z'Imana, ni urukundo rw'Imana. muri Tito yaranditse aravuga ngo icyatumye ngusiga ikireti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. noneho nkavuga ngo ko turakora gute kugira ngo dutunganye ibyo bene data bagiye badatunganyije? kurakora gute kugira ngo uharanire ko aho heza bagiye nawe uzahabe? dukore neza ibyo dukora byose, ibyo tugenderamo byose, ubigendere mufite intego yo kuvuga ngo abacu ba bandi bagiye ndeba, ba bandi bapfuye ubwo nawe wari gupfa ariko ukarusimbuka, uharanire gukora ibyiza kugira ngo uzabasange, cyangwa se ikivi batushije aho bagusize, ibyo bagombaga gukora ubikore kandi ubyuzuze, kugira ngo aho ubuzima barimo natwe tuzabanemo nabo. murakoze cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi twihanganisha mwese abagizweho ingaruka. ni twese abahuye n'ibibazo, abahuye n'ingorane. mwihangane, Imana ni nziza, kandi Imana iracyatugirira neza. Imana ibahereze umugisha, kandi abacu twabuze tubifurije kuzaba mu muzuko w'abera.